Asikubingelele umbukeli lapho ngasekhaya nibingelela umphinyiliki tabathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha abantu beyivimba ngapha yaphuma ngapha nibingelela inkunzi mavala ngo1000 uqumba amaqumba la qumbe iselesele lentaba nginibingelela bukhoma namanje ngaphansi kohlanga media lapha ya kwisho ke inkulukazi abayibiza ngokuthi ke why mina solakala lapha na ku YouTube uma ukuthi uyafika lapha ku YouTube futhi ngafaze nje lapha ibhathini usubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma ngabe ufisa ukuthi usibukele kuzoba nento ezokutshela ukuthi hayibo sebephindile futhi babuyile namhlanje ke kubhlungu kakhulu sibhalelwe intombazane ephatheke kabuhlungu ngesimo esayivelela ekukhuleni kwayo ke ifuna ukuzoqonda lowo muntu okuyena wayizwisa ubhlungu ikhulume naye imbuzo ukuthi ngempela why lo muntu wakhetha ukuthi lo bhlungu omngaka abuzise yona intombazane ake sigijime selapha ya e-studio angomavala nge1000 uyozikhulumela bukhoma danke asikuphinde sikubingelele futhi imbukeli lapho ngasekhaya sinayo mfowethu lapha e-studio engicabanga ukuthi mhlambe kona ke kodwa kuke kathanda ukuthi kube utalatiye ukuthi simthole siyabonga ukuthi sikwazile ukuthi sigcine simtholile ngiyacabanga ukuthi imibuzo esinayo uzokwazi futhi ukuthi ayiphendule ngoba hayi cha alikho lona elibi ake siphinde sikubingelele mfowethu usukwamukele ohlelweni yebo ngiyabingelela my brother yebo ngifisa ukwazi mfethu ukuthi ubani owakwabani igama lami nguSiphamandla waKaNdlovu ngihlala eMlazi kwa F Boyabenyazi siyajabula mfethu ukwazi kunemibuzo nje mfethu emibili emithathu esingafisa ukuthi sikubuze yona ngiyazi ukuthi awuqondi kahle ukuthi njobulana mhlambe uzengani uzonzani kodwa siyabonga ukuthi ma shaya ikhwela ukwazi ukuthi usabele futhi usondele eduze just ukuthi uthole nje ukuthi mhlambe yini esikubizela yona nesikufunela yona siyajabula kakhulu ngaloko siyabonga kakhulu futhi ngifisa ukuqonda nje mhlambe ukuthi umuntu ozalelwe ephu wakhulelaphi la uzalelwe khona wakhulela khona mina uSiphamandla ngizalelwe eQhudeni eNkandla suka nje umsoko wami nje inkaba yami le nje eNkandla ngakhula khona ke ngaze ngaqedela ukufunda ngapha edolobheni eMlazi okay zami zephakeme ngezinto khona ngapha ngaze ngaba mngaka ke nje yeah ukhula umfana nje kanjani nje uma ngathi uyazichaza ukuthi hey ngikhule ngumfana onje ukhula umfana kanjani my brother angikwazi ukuzibona kodwa abantu bayeke bangibone bayeke bangichaze njengomuntu olungile obathandayo abantu futhi onothando obanakekelayo abantu okay yeah ukhulele eNkandla Mahlatha Mnyama yeah nengicabanga ukuthi mhlambe uma ukhulele endaweni yasemakhaya ukhula umuntu okhula ngesitayela sasemakhaya umfana oqhathiwe umfana olusile umfana oshelile intombi emakhaya laphana ukhule wenzani nje mhlambe wena kulezi zinto engizibalayo noma mhlambe wena bowulo hlobo labafana lwesonto bungahambi nezinsizwa ungasini ingoma ungenzi lutho kodwa bowufocus mhlambe esontweni bowukhula ngaphansi kwasiphi isimo ngizokutshela kulokho nje ongakubalanga bengikhule ngumfana obethanda ukudlala ama-sports bengikhonza ibhola kakhulu okay bengidlala ibhola kodwa ukudlala kwami ibhola bengingadlali phakathi egroundini bengivamise ukuba ugoalkeeper bovamise ukuba ugoalkeeper okay ikusho nama yosengawazi nje mangathiwa ake kuhlangana insizwe engangawe ekudlala ngisengathanda ukuba zinyana ngoba kade ngagcina okay manje ukhula ngaphansi kwesiphi isimo ukhuliswa uba njengoba ukhula nje ukhula ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi thina isikhulele emakhaya besikhula ngaphansi kwesandla sogogo uthola ukuthi obaba noma abasemsebenzini bayabuya ngalezo zikhathi ezithize uyabo wona bokhula ngaphansi kwesandla sikaba usasho ngogogo nje ngikhule ngaphansi kwesandla sikagogo ngoba umama wami ubesebenza eGoli emadolobheni ubaba ke wangishiya ngisemncane angimazi inhlobo ngoba bengifisa ukubuza ukuthi ubudlelwane buka mama nobaba babukade bunjani ngebhadi ubaba umazi kodwa ukhule ngaphansi kwesandla sabantu omalume ngikuza ngathi bofuna ukuqhubeka ukuthi omalume
ya bengifisa ukuqhubeka ngikhule ngaphansi kwesandla somalume noma ke omalume bengibe ngiqhelela nabo ngenxa yomsebenzi bebesebenza ya befika nje uma ngabe kwama Christmas ama Easter bezosibona nakhona isikhathi sincane futhi sebeyahamba kodwa sikhona isikhathi ebengisichitha kakhulu nomalume mabekhona sebefikile ya okay la ekuthenini mawukhula umfana kuyaye kube khona lento yokuthi kufika isikhathi phela nawe njengenkunzimalanga sokuthi uqala ubeka amaganyane eintombini uqonywe kuyele lapho kulezo sigaba ufike kusona useke enkandla noma songapha ngakomlazi ake ngithi nje lento ngikhule nayo nje ngikhule nayo ngisuke nayo enkandla ngaze ngafika nayo la elokushini bo igengo bohamba nabe benihamba amabanga angakanani nje manje uyoshela yo ibikhanjwa ibanga impelelide ngoba yabona umuntu mayisiqomile kwakuphoqa ukuthi ulishophe impela ibhayisikili uyoyicheka manje uyoyicheka manje ya ziqomile intombi enkangala zinqomile nangapha emlazi futhi zafika zaqoma phela la emlazi ke akubuzwa ngiyacabanga kodwa phela ukuthi maziqoma wawuqonywa izintombi ezazikade mhlambe sibukela uShaka Zulu sibona uHenry ngibona into yebo ngiyakubuka nje ngibona into yebo ngiyajabula mfethu kakhulu izinto ongichazela zona kodwa umuntu wesifazana empilweni yakho umuntu onokuba khona nje empilweni ukuthi hayi no hayi nali mem nje kwathini mhlawumbe njengamanje ukhona umuntu onayo empilweni ya ukhona yize sinoma sisanenkinga sibuye kungahambi kahle angazi noma ngathi ku right noma ngathi usehambile kodwa yena umuntu okhona engekho angazi ngachaza kanjani yabona mabe kukhulwa abantu baye baphuma ama directions angefani omunye umuntu uthola ukuthi uzofunda athola umsebenzi omunye eqala asebenze omunye mhlambe ngokukhula nangokujaha izinto nangokujaha imali agcina senza ibugebengu mhlambe athole leyo mali leyo bugebengu mhlambe agcine engene emajele enzani ekukhuleni nje kwakho ukhule umuntu ongakuliphi side kulabantu lokho ijele bengalikhonzile bengikhule njengomuntu kahle obethanda amaciko thanda ukwenza izinto ehlangana nabantu abaningi ya angisho nje kanjalo hayi azikho izinto mhlawumbe ongathi hayi ngigcina sengibheda ngagcina mhlawumbe ngizithola yabona empilweni nje abekho abantu obonile ugcina uzibona ukuthi ngawona umphefumulo walomuntu umbuzo wakho buti kuthanda ukuba nzinyana kodwa ngizophendula ya kona empilweni sabantu siyawenza amaphutha umuntu nomuntu noma ngabe kuthiwa uyinhloboni yomuntu iphutha nje uqinisele imsuka siphila nalo angeke ngize ngiphike lapho ngithi angikaze ngamhlukumeza umuntu ngenzeka kodwa ukhona la ngeke ngicindezeleke khona umuntu ukhona la kanjani la ngicindezeleke khona ngomuntu umuntu mase eyangijika inhliziyo bese kuyila nami sengiveza iside lami ke lokuthi umuntu onjani nawo yes okay kodwa nje mhlambe abantu osondelene nabo akukho la khona kuke kumosheke khona ubudlelwane nomuntu mhlawumbe osukuzwana naye ngaleso sikhathi bumoshwa wena mhlawumbe ngokuthi mhlawumbe umphume ngemumva ngezinto ezithize mhlawumbe ukhulume kabi ngaye egcina mhlawumbe sethola ukuthi ukhulume kabi ngaye egcina mhlawumbe sethi hayi khona mina ngiyaphuma kulomuntu abekho nabantu abaphumile empilweni yakho ngesizathu sokuthi wena awuzange uzobe muhle kubona ya kuyadepend but wami ukuthi leso simo leso sinjani sihlangabezana kanjani naso ya ikuyenzeke leyo nto ngicine sengibona ukuthi no ayisiyabona la
ayiqala uyephuka ngeke uyasuka eduze kwalowo hayi ngiyasuka nje impela ngiyasuka sengibuza ukuthi wena kuqobo lwakho asiyeke ukuthi uyena owenzile into ebhlungu kuwena uwena wenzile something wrong kuyena mhlawumbe agcine eseqhele eduze kwakho ngenxa ukuthi wena kunento mhlawumbe ebhlungu othe wamzwisa yona ya nikade nobudlelwane nje obuhle ngaphambilini kuyenzeka ngaphambili noma ngingazi noma kusuke kubani umuntu wrong noma kusuke kuyimina noma kusuke kuyena wena phela abantu badaliwe mfethu uthola ukuthi omunye umuntu uma ngabe sephutheni akakwazi ukuyibona ukuthi usephutheni ngaso sonke isikhathi uzohleze zama ukuthi eyibackup eyivikele yabona umuntu othi ngiyenzile into ukuthi kodwa nawe a-shift blame azama uku-shift blame eshiftele komunye umuntu okwazi yona ukubona iphutha ukuthi lento njengoba inje ibovu kade ihlaza ipendwe yimina yababovu uyakwazi ukubona lokho ume nje iqekelele ukuthi hayi cha yabona ke la iblame ngicela ukuyibeka kumina Nkosi yami mina owenze lento noma mhlambe umuntu noma uyibona iblame uthi hayi kodwa hayi bovu ukuba ungiphushanga lo pende bengekuzuchitheke la yabo umuntu onjani ngiqala ngibukisise kodwa leyo blame leyo ya angeke ngiphike ngiqale futhi lo mbuzo wakho unzima kodwa okay blame ngeke ngize ngibeke kumuntu mhlawumbe inkinga isuka kumina okay okunye bafolana engifisa ukuthi sikubheke yabona ngaphambi kokuthi umuntu simbize sizohlala naye la kanje ngeke kube khona isikhathi la khona sizama ukwenza research kabanzi ngaye uyabona noma singangena deep kakhulu kodwa lukhona ulwazi oluncane oluthi empilweni khona la khona oke wahambe waba no wrong benzayo mhlambe baze bagcina bekholelile ejele nokuyinto engafuna ukugxila kakhulu kuyona leyo ngoba sibantu siyaphila emhlabeni sinamaphutha sonke khona la khona sike sakhuluma ngendaba ethinta lezi zinto ngakubona ukuthi ngathi awufuna ukuphumela obala mayelana nesimo esikanje kodwa ngicabanga ukuthi umbuzo engingawubuza njengamanje umbuzo othi uke wangena yini ejele ngaphambilini futhi umdala ngeke ngangena ejele eminyakeni lesiyadlula okay yiloko nje ukuthi kubalekile kakhulu ngaphambi kokuthi nje siqhubeke njengamanje umuntu owenzani uyatohoza kwenzakalani mhlawumbe ngoba khona lento ethi uma uke wangena ejele izinto eziningi ziyalimala mhlawumbe mase uphumela ngaphandle kuba nzima ukuthola into ezimsebenzi akusebenzeki izinto eziningi azenzeki ngenxa ukuthi mhlawumbe waginqa ithupha zakho endaweni ezithize kuyavela lokho kukhona mhlawumbe la ubambe khona indlela yokuyiphilisa njengoba sowagcina ukhona nje la ngaphandle angithi bhuti omdala kukhona into engiziphilisa ngayo ngathi nje ngiphuma umqondo wami wavele wasabalala okay ngoba uphuma kwami ngaphakathi nje angabona umhlaba nje hayi engathi uyangwelcome ngiwasha izimoto umsebenzi kahle ngiyasebenza kahle umsebenzi nje senginesikhathi impela nje sengiwenza usisegazini akuvumnana ukuthi ngisebenze lomunye umuntu manje ngoba ngiyawuzwa okay bafika ngiyajabula kakhulu mfethu liningi kakhulu ulwazi silithola kuwena nokwazi nje wena uqobo lwakho ukuthi njengoba sihleli la sihlezi nomuntu kanjani uyabona kodwa ke ngifisa ukuthi sithole ivideo kunevideo khona la kunomuntu othe wasibhalela ukuthi ke usibhalelele ngicabanga ukuthi uzobe sohosha khona la evidweni ukuthi mhlambe kumayelana nani uyabona bese siyaxoxa ke ngakho lokho ukuthi okay mhlambe singakulungisa kanjani uyabona mawukuthi into edinga ukulungiswa mawukuthi into edinga usikhalalisele sikushayele izandla sokhalalisela futhi okay ake si check nansi ivideo la kusho ukuthi amake kancane maningi ama-video la kasetshenzwa okay ngicabanga ukuthi yona ngicela ke lapha ezansi lapha ushayeke uplay lapho bese ke uyayibuka imise nje bathi ngimisile ifoni uyilalisa ya ushaye lapha uplay ezonke sanibonani igama lami uAyanda Sibongwa Dlamini ngiqhamuka eMlazi ngibhalele uhlelo kwayi mina andawuhlanga media ngoba ngifuna bangisize bangihlanganise hayi indaba ba
Ngicela ukuhamba bafu. No, Ngicela ukuhamba. mana kancane mfethu. Ngicela ukuhamba. Ngiyacela ngane yakwethu. Ngicela kube udaba nje. Ngeke luze lube lude kakhulu. Ngeke lube lude kakhulu. Yini bafwenza ukuthi ungayiqedi ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje asazi ukuthi kahle imayelana nani. Indaba mfethu. Ngicela ukuhamba bafu. No, ngiyacela ngane yakwethu, ngiyacela mfethu. Ngiyacela. Ngicela usiphe ithuba mfethu sikhulume. Eish. Nasibona ngithi. Imangane bafu. Ngane. Okay. Zameni. Hacia yini bafu yini levuka mawubona lo muntu qeda kumbona manje. My brother yazi angazi ukuthi ngizoqala ngithini manje. Uzibe ngishitshela ukuthi la size ngenye into. Manje songikhombisa enye into. Ebengalindele ukuthi ngingayibona. Mhlamba ke siqolise mfethu lapho. Ukuthi kwesinye isikhathi sisuke sizokhuluma into ekuyiyona eqondile. Esimayifana nale ungagcina uthatha isinqumo mhlawumbe sokungeza kanti kwesinye isikhathi izinto ezikanje ziyafuna ukuthi ikhulunywe yakuzwa kudlule kuzona yebo njalo. So mhlawumbe ngiyixolisele nje kakhulu uhlanga media ngixolisele futhi uhleli wayimini kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe namhlanje sizokwazi ukuthi siphumela right angazi yebo ngiyaxolisa kakhulu ngiyabona ukuthi khona into ekuthinta kakhulu enhlizweni manje into engifisa ukuyazi bafu ukuthi bekade right la sixoxela yonke into right kodwa emva kokubona ivideo ube noshintsho olukhulu kakhulu ngifuna ukuqonda kahle ukuthi awuyiqedanga ivideo uyibukela kodwa uma nobonakala sokukhala ngiyazwelana nawe kodwa ngizolana nawe nje isizathu ekuyisona mhlawumbe sikukhathazayo ngisazi ukuthi yini ngiyafisa mhlawumbe umuntu obukele ekhaya akuqonda ukuthi yini inkinga kahle ekwenza ukuthi uphatheke kabuhlungu kangaka uma ubona lo ntombazana ngoba isizathu awusizwanga why pho ukukhala kangaka. My brother kule video ebengade okade ngikhombisa wona engasayiqedanga. Kunesenzo lapha esenziwa yimi uqobo. Ibhuti omdala ngiyayisola kakhulu. Mina owenza le nto le. Manje uma sengiyibona ngiyibuka kanje ngifuna ukuyisola. Inhliziyo yami ibhlungu. Ibhlungu ngalendlela yokuthi angikwazi ukuthi ngingayichaza noma ngichaze noma ngixolise noma ngiphume ngihambe lana angazi ukuthi angazi futhi angazi ngoba usikeza ukuthi sikhuluma wagcina ufaka indaba ukuthi noma imini oqhamuke nayo kodwa bokade uzama ukuyifihla leyo phathi yempilo yakho ngoba ngiyeke ngakubuza ukuthi indaba enejele phakathi wagcina uyivuma ngabe mhlambe isona senzo esakholela ekuthenini ugcina uboshwa lesi othi wasenza
mhlambe esasithinta yena umntwana. Ya angisho njalo isona lese esagcina sasivalelele ngaphakathi ejele. Ya kahle isenzo wasenza mhlambe ngokubuya kwengqondo kwakhona ukuzisola noma mhlambe ukhaliswa ukuthi lesenzo lo muntu waba nenhliziyo embi ngendlela ukuthi wakuhlalisa ejele ukhalela ukuthi bowusejele noma ukhaliswa ukuthi into wayenza awukho proud ngayo okupho ukukhalisayo njengamanje. My brother okungikhalisa njengamanje lesenze ngasenza awukho proud ngaso. Angikho proud ngaso. Ngiyakhombisa ukuzisola. Ngisola kakhulu. Ngokuba into mangaqondile ukuyenza ivele izenzakalele nje. Uthi uyazama ukuyicontrola uhluleke. Noma sobona ukuthi uyahluleka still uqhubeke. Ulokhu uyenza ugcina sewuyenza uphindelela. So manje mfethu angazi mhlambe kodwa ithuba elithi malifana naleli enhlizweni yakho bekuhleze kukhona ukuthi uyafisa ukuthi ulithole noma mhlambe bengazi kube khona lokho kodwa khona ngicabanga ukuthi ithuba elinqa izivele kakhulu ukuthi ulisebenzise ngoba njengoba sikhuluma nawe njengamanje udadewethu khona la befisa ukukhuluma nawe ngoba igama lesho lithi why mina okusho ukuthi ebantwini bebonke nje kungani ukhetha ukuthi lobhlungu obuzwise mina. So ubhalile ke ngenxa ukuthi uyafisa ukuthi ehlale nawe phansi ezwe kabanzi ukuphuma esayidini lakho ukuthi mhlawumbe imbangela bekuyini and stuff. Yabona angazi noma singamfaka yini. Singamfaka. Okay. Ngaya baphathe ngamfaka. Alright. Dadewethu. Yebo bhuti. Kunjani? Ngiyaphila bhuti unjani? Ngiyaphila. Usisi uba igama lakhe? Igama lami ngu-Ayanda Dlamini. Okay, Ayanda Dlamini. Sihlalile nomfethu. Sathi ukukhuluma naye. Kodwa sengiyafisa kodwa ukuthi kube uwena osivezela iside lakho ukuthi yini kahle kuyiyona ekwenza ukuthi usibhalele. Okay, ngibhalela uhlelo lehwayi mina ngoba ngifuna ukuzoconfronta ubhuti lo. Ekukhuleni kwami wangihlukumeza kakhulu. Ekubeni ngangimthathisa kwababa ngoba ngikhulele phansi kwesandla sakhe njoba ebenondlela nomama. Yebo akasiyo ubaba ongizalayo kodwa bengimthathisa kwababa ngoba ngikhulele kuyena. Yena umuntu ongifundise impilo nje ekukhuleni kwami. Kodwa angazi ukuthi lesizathu ukuthi enze lento wayenza kumina wayisenziswa yini. Ubhuti lo wangihlukumeza, wangidlwengula ngimncane. Wangihlukumeza emoyeni ngaze ngaba netrauma le engikhule nayo manje ngaba nama enga issues ukuthi nje angisakwazi ukuhlala nabantu ngoba lento iyavuka la kumina. Mhlambe mengase angicacisela ukuthi lokho wayekwenza kumina wayekwenzelani mhlambe ngizokwazi ukuthi ngithole iclosure. Imali sisi ulokhuze ukhule ngaphansi kwesandla sikama nobaba ongeyena ubaba wakho uyena mfowethu. Yebo kunjalo bhuti. Okay. Bewubaba unjani nikhula? Ngikhula ubaba right ngoba even ebuye emsebenzini bengiqukula engenza yonke into engiphathele into ezimnandi ngoba bengamcabangeli nje ukuthi khona into angayenza kumina khona ubuhlungu angangiziswa kona lokho njengalokho angizwise kona. Yena nje ube ubaba nje ngisho endaweni bekwaziwa nje ukuthi ubaba ngoba nasekukhuleni kwakhe ngoba naye ekuhlaleni beyaziwa nje njengomuntu obelithanda isonto noma ebengayisontweni kodwa nje ube umuntu mexoxela umuntu uNkulunkulu ukuze ukuthi hayi lo muntu uyamphilela uNkulunkulu angeke azakwazi ukuthi azwise omunye umuntu ubuhlungu. Okay.
Ithanda ukuthi ibe strong kakhulu manje ngoba umuntu mangabe esuke enzile icala lithi malifana naleli uyaye mhlawumbe aboshwe ulifaka kanjani icala ulifaka kanjani icala enkantolo wathi mangabe enza lento washona epolice station wahamba walubika kufika kanjani ngoba kwahambe enkulumweni yami naye kwavela indaba enejele phakathi ufike kanjani la ngoba bengingakaze ngazi indaba yamajele ngoba bengisemncane bengihlala nomama so ngingasho ukuthi umama bengakaze abone mhlambe ukuthi ama signs kumina ukuthi ubaba uyangihlukumeza so bethi mefikile because bebuya hamba engabi khona mhlambe amasonto so bethi mefikile ngingathandi nje ukuba seduze kwakhe ngingathanda ukuhlala naye so kwafika isikhathini sokuthi ngithi ngifuna ukuyohlala noma mncane lapho komama mncane wangithatha ngama ukuhlala ngoba ubaba lo wangihlukumeza I think kathathu mengithatha 3 times yebo kodwa umama bengakuboni lokho anganoma bengakuboni noma bengafuni ukuthi ukungibuza ngakho kodwa nje ngoba methi mefike ebuye emsebenzini ngingafuni ukuhlala eduze kwakhe njengenjwayelo ukuthi mhlawumbe ngimgijimele ngithathe izinto ezimnandi izipho kuyena cha lokho umama kodwa bengakubuzi bengakunaki so ke ngabe sengiyacela ukuthi mefikile ngithi engathi ngaya kamamncane mana kuma umtsheli cha bengakaze ngimtshele benganaso isibini ngoba ubaba waye wangithreatenisha ukuthi kumeke ngatshela uma uzongibulala ngoba kange ngibone nendlela abaphilisana ngayo ukuthi babehlezi abantu nje abaxabanayo nje ngabona ukuthi hayi ukuthi kungabalula ukuthi nami angibulali ngoba ngange ngibone nje izinto ebezenza kumina noma bengayithathi serious kodwa emva kwalesenza wasenza kumina ngaye ngabona ukuthi hayi lo muntu angaba nasisibindi sokuthi angibulali so ke angafuni ukuhlalisana naye manje okay uma uhamba yangimamncane uma wakhe akafuna ukwazi isizathu sokuthi mhlawumbe yini ngingeke ngazi ke ngoba mhlawumbe wabuza kumamncane noma anginayo isho yalokho ukuthi beyazi noma bengazi yini imake sisi ngaleso sikhathi mhlawumbe ungakanani nje mhlawumbe ungalinganisela ngokweminyaka ukuthi mhlawumbe keminyakeni engakanani ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngoba ngangilako 8 because ngase ngiqalile esikoleni I think ngifuna ugrade 1 umamncane ke manje siyakuthatha sizokuhlalisa naye yebo wangithatha umamncane okay ekuhlaleni nomamncane yena wakwazi ukuthi mhlambe umvulele isifuba sakho ukuthi hey kahle kahle into engiletha la kuwena mamncane nansi cha umamncane ngimvulela ngisifuba mhlambe yena ngisho ukuthi wabona indlela engangenza ngayo engangibehave ngayo phambi kwakhe mhlambe mekuthi mekufika umuntu wesilisa ngingafuni ukuhlala la khona umuntu wesilisa ngisabe nasebusuku ngangibe namaphupho amabi nje ngivuke ngikhale so ngiyacabanga ukuthi wabona kanjalo mamncane ngoba waye wangibuza kodwa ngangaphendula ngangaphumela obala kodwa waye ngibona yena ukuthi inkinga ikhona enginayo so ke waye wangihlanganisa ke wazama ukuthi ngihlanganise nama social worker kodwa nakhona ngangakwazi ukuthi ngiphumele obala ngoba kwathatha isikhathi ukuthi ngiphumele obala yebo ngiyacabanga ngibuka ingane no8 years 9 ukuthi impilo esuke iphilwa yilo umuntu mhlawumbe umuntu osuke efunda kanjani ngoba ma ufunda umuntu wakwenza isenze esibhlungu umuntu wesilisa bakhona abantu besilisa abakusarundile kungaba uthisha ngaba zingane ofunda nazo wakuphileka kanjani wakuphileka kanzima ngoba ngangakwazi ukuthi mekukhona uthisha wesilisa eklasini ngangakwazi ukuthi ngiconcentrate kahle eklasini ngangiba nokwesaba ngibe nefear ngingakwazi nje ukubamba izinto esikoleni ngisabe ngoba even engibiza uthisha ngangayi kuyena oyisilisa ngangibaleka for sure naye wayezibuza ukuthi lengane kwenzakalani ngayo noma engekaza ngibuze mina kodwa nawe wayibona mhlawumbe ukuthi lengane inayo inkinga enayo yeah kodwa kunento engiyibona kuwena ngicabanga ukuthi mhlawumbe nomunye umuntu uzoyibona kunesibindi naso uyabona kunesibindi naso uzokala umuntu odlulile emzimeni kodwa khona isibindi naso sokwazi ukuthi ufaceane nezinkinga obhekene nazo ukuthi uzokwazi ukuthi udlule kuzona ezinye zezinto lezi engathi ngishayela izandla kakhulu ngawo ukuthi ukwazi ukuba nesibindi sokuthi uzofinyelela kulesigaba esikusona njengamanje njengamanje mhlambe engawonayo kuwena ngaphakathi ingakanani mhlambe ngoba mangithi ngiyalandelela ngithi waboshwa ubafa ngesenzo sakhe kodwa khona lapha uhilanga ekuboshweni kwakhe and angiboni ukuthi ngizoze ngikwazi ukukhila ngoba engeke nginayo
even nasesikoleni bengihlezi ngilwa nezingane ngikhipha le enga ela kumina ngaphakathi ngoba engekho umuntu engizoyikhiphela kuyena ngoba nasesikoleni la bese ngifunda khona njengoba ngicane bese ngithathile ngangiba nako ukuhlukumezeka okukhulu ngoba ngangihlezi izingane zazingichitha ngoba ngangihlezi ngumuntu othanda ukuhlala yedwa ngoba nganginokwesaba kuba phambi kwengane ngingazethembi phambi kwezinye izingane zithi maziqatsha ngomntombi bazo kube ngathi zidelela mina kube ngathi nje khona lento ngathi zifuna ukuzwisa mina ubuhlungu manje njengoba usinawe nje la namhlanje ekhaya bayasazi sipho sokuthi ubhalelela into kanje bayazi ukuthi la cha baze ekhaya ngoba sekukaningi ngizama bengivimba ukuthi ngibhale ngoba baya kuyena baxoxa lokho abaxoxayo wabatshela ngaledlela wabatshela ngayo kodwa mina lengingafuni ukizwa yo bafo bafo istory lana siyezwakala mfowethu sezwakala istory and manje sengiqala nokubona ukuthi esiphi isizathu esikwenza ukuthi mhlambe kube nzima ukuyibukela le video ubonakala umuntu engathi uyazisola kodwa ngifisa ukwazi mfethu ukuthi okay uthi wakwathi unobudlelwane noma wakho sisi wakwathi unobudlelwane noma wakhe wathanda uma wakhe wathanda nengane yakhe so iqhamukapi ke manje leyo ukuthi ijike ingane yakho ungayiboni ingane kodwa kunokuthi uyibone ingane uyibone iyintombi kunokuthi ibe ingane kuwena hey noma ngabusaqhubeka nje ngisho ngisho ukukhuluma yani ngekho lento ngihlukumeza mana ayibo wayengihlukumeza lo muntu wangihlukumeza wangibulela ngishifuthi yani ngekho nina ngiyeke ngifuna ukudla ngimfaka kuba manje ngesibhawu ngabe ngiyakubulala ngiyakunyanya wintsha msunu wakho ngiyanyanya ngiyafisa ngabe wafa nasetshele Kasi babekuyelele ngaphela wena uyintsha ufanele ukufa. Akekho umuntu ofanele ukuphila njengawe. No manje. Ngiyamnyanya. Nxese manxese. Yazi lobuhlungu angizisa kona. Angingifisela ngisho isitha sami. Wangibulala ngiphila ngcono ngoba wangibulala kuna lobuhlungu wangishiya nabo yini sisasenhlizweni yakho njengamanje ekuyiyona mhlawumbe ngathi nokuthi ngayichaza kanjani indlela engizizwa ngayo njengamanje lo muntu wangihlukumeza wangibulala ngiphila ngcono ukuthi wangibulala kanti nesikhathi singakanani wagcina ukumbona yena emva kokuthi nje ngihambe ngiyohlala kamamncane angamphindanga ngambona ngezwe nje sekuthiwa uboshiwe nekangifisa ukuthi ngathi angafika fele khona ejele yo impilo iphila njengamanje nzima sisi ne nzima kakhulu impilo engiphilayo njengamanje bhuti nginezifo engayithola kuyena engasalapheki isibeletho sami safa kuthiwa ngisakwazi ukuthwala izingane ngoba wanginyukubeza ngimncane ngine trauma angikwazi ukubhekana nabanye abantu ngine anger ngathi ngahlezi ngilwa ngaze nghlungu kodwa sisi ngoba solutholile ithuba lokuthi ukhona ngiyacela mhlawumbe sisale sesikhuluma naye mhlawumbe sithola ukuthi yini imphushele ekuthenini enze yonke lento ngoba ngicabanga ukuthi angisinawo udinga impendulo yebo ngiyayidinga ngiyaqonda ukulimala kwakhe emoyeni ngiyasiqonda sonke isimo ubhekene naso njengamanje akukho nokuncane okwenzekile njengamanje la engikusolayo ngakho
ngoba uLuyiswa indlela ozizwa ngayo ngithi. So ngiyacela sizama ukuthi sikhulume naye sibone ukuthi siphuma kanjani kulento. Ngiyaxolisa isimo sakho sibhlungu ngendlela esimangaliso. Nangimina kubhlungu njengamanje. Ngiyazwelana kakhulu nawe. Ngiyacela kodwa mntakama ukuthi sizame ukuthi sikhulume naye sibone ukuthi sibekanaphi. Mhlambe uzophuma la uthi ukulapheka kancane. Bafo. Mkhulu umonakalo wenzile. Mkhulu kakhulu umonakalo wenzile. Angazi ngawulinganisa ngani. Yini le kuyiyona bafo? Ngempela le ntombazane iyabuza ukuthi why yona. Ngoba ngicabanga ukuthi emphakathini okwade uphila khona ngalesa sikhathi babe khona abantu omakhelwane zikhona nezinye izingane la uhamba khona uyibona iyona kweyomuntu owawuthi uyamthanda uhlala naye endlini ubaba kuyona. Yini le ekuyiyona eyenza ukuthi uthathe lesi sinqumo? Mhlawumbe kungenzeka ukuthi wawuncishwa umuntu okuyena oyintombi noma mhlawumbe wawukwenza nje ngoba nakwenza esiphi isizathu kuyisona esakholele ekuthini uhambe ngale ndlela wahamba ngayo. Ngiyakuzwa bhuti wami, ngizokuphendula. Indlela ekwenzakala ngayo mina noma wakhe besithandana. Yeah. Besithandana kakhulu, ngimthanda futhi naye ngithanda. Yeah. Kodwa kukhona la ebesibuye sirobhane khona. But ukurobhana angithi ukungirobha kwakhe ungiholela ekutheni ngigcine sengikhiphela isibhongo enganeni. Ilelo nje iphutha lami. So bafo mina ngifuna ukuthi inkulumo yathi icace. Mawuthi khona la wegrobha khona. Ngiyazi ingane iqhuma iqhase egrobhaneni kweni njengabantu abathandanayo. Ingane nithandana nina nobabili, ingane nobaba wayo izalayo, inelikubo, uma wayo lo hleli naye. Uma wayo uhleli nayo nawe ngoba nake ethemba wena kuyona, ngoba nake ethanda wena futhi sona sizathu esimenza ukuthi uma wakhe abe nesibindi sokuhlala nawe nengane yakhe. So uma kuukuthi nina khona ungaboni ngasolinye phakathi kwenu nobabili noma wayo, esiphi isizathu esikwenza ukuthi ienga noma ukudinwa kwakho udinwa uyena uma wayo, ma ekudina bese wena uzokhiphela isibhongo kuyona ingane? Kufika kanjani lapho? Esiphi isizathu esenza ukuthi ukhiphele isizathu ilokhuzane isibhongo kuyona? Ngicela nje ukuyibeka imbaba nje ihlale nje ngoba ngiyakubona mfowethu uyayidinga lento. Yeah. Umama wakhe njengoba ngithi sasithandana, abantu othandweni mabethandana bayathandana. Akekho umuntu ofuna ukulandela ngaso sonke isikhathi. Ngaso sonke isikhathi uma ngicela inkonzo yasekamereni, wayinalokho nje ukuthi hayi mina ngikhathele, hayi mina kade ngenza ukuthi, hayi kade senza nje izolo. Okay. Ngabona nami ukuthi hayi ngiyaxolisa my brother. Imake baba bekade ngafuni mabe ucela inkonzo zasekamereni kwezinye izikhathi. Kwezinye izikhathi ubengathandi, uyangicisha. Inkonzo zasekamereni itholwapi? Itholwa kubadi? Uyithola kubani inkonzo zasekamereni njengomuntu nje wesilisa? Uyakhumbula ukuthi ngithe mangikubuza lapha ekuqaleni ngikubuza mayelana nokukhula kwakho nokushela intombi nani wangivezela iside elihle lakho lokuthi ha ukhule nihamba amabanga amade nishela intombi. Kushuthi le nto leyani yaqeqesha ukubekezela ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ushela intombi kuphela iminyaka emithathu emakhaya uyishela ngoba uyayifuna, ikufundisa ukubekezela ukuba ukwazi ukuthi into mangiyifuna kumele ngiyisebenzele kanzima. So umbuzo wami uthini? Uthi ukuthola lapho ukulala nomuntu noma ikubani ohlangana naye endleleni noma unohambe kumele uqale ulihambe ukuze uthole umuntu ozokwazi ukuthi ulale naye? Futhi mntana yazi ngiyakuzwa nje uyakhuluma kodwa nje yazi ngiyaduma.
umqondo wami yazi uhambile ya angazi ukuthi ngingayichaza kanjani lento ngoba inkonzo zasekamerweni uyithola emntwini noma ubanje ohlangana nayo yakwazi ukuyithola ngizokutshela bot inkonzo yasekamereni uyakwazi ukuyicela kumuntu enibambisene naye endlini. Okay. Ngoba nisuke nibambisene ngoba vele automatically ngoba niyathandana vele inkonzo yasekamereni nizoyenza. Yes, nizoyenza. All right. So uma ngabe ubona ukuthi lo muntu onaye ebudlelwaneni njengamanje akavumelani nalento oyifunayo, eliphi elinye igxathe kumele ulithathe uma kuukuthi uyabona ukuthi izidingo zakho zonke akakunikezi zonke izidingo zakho, eliphi elinye igxathe kumele ulithathe? One, awushadile naye nihleli, ngesizulu bake balibize ngegama elithi ukukipita, anishadile, eliphi igxathe kumele ulithathe? Aninangane futhi ayikho into ekwenza uthi nginamathele kuyena ngoba kuukuthi mhlawumbe ngikuze ukwazi ukuqhubekela phambili futhi uthole omunye umuntu uma ukuthi awanelisekile ngomuntu naye. Kwangelula ukuthi ngilithathe lelo gxatha ngoba ngangibona indlela nebanga esesilihambile ngayo. Bona bafo ithanda kuba nzima kakhulu yonke nje lento nendlela ingane engangakhona uyabona ukuthi ulimele ngicabanga ukuthi njengomuntu omdala ukhule kuhlonipha kakhulu kodwa namhlanje unesibindi sokuthi akwazi ukuthi izibuko zakhe bethu ngicela uzilokuza uzibuyise. Ngicabanga ukuthi sisale ngalesa sikhathi sisale ngalesa sikhathi ngathi dadewethu ngazi ukwazi ukuthi akuqonde, yabona ukwazi ukuthi akuqonde njengamanje aphakamise isandla okuyinto engicabanga ukuthi asigqugquzeli kodwa inhliziyo yomuntu kayiphakela, yabona. Ngifisa mina bafo mhlambe ngiyazi ukuthi bafugwetshiwe uhlala leminyaka emingaphi? Kahle bangigwebe 10 years ngahlala 5 years. Oh, wahlala 5 years. Ngiye nguzwe lo mthetho lapha ngaphakathi etshela ukuthi kuhlalwa kanjalo. Lo 5 years uhlale full. Kuhlala nje full ugcwele. Waziphatha kahle ngaphakathi. Ngisho njalo. Okay. Ngifisa ukuzwa mina bafo ukuthi ngiyazi ukuthi waligwetshelwa lecala lakhulunywa lento wabuzwa imibuzo kwathini kodwa akwazi uzubhekane nomuntu okuyena oyisisulu sayo yonke lento okuyena wamzisa ubuhlungu. Isona isikhathi lesi sokuthi ukwazi ukuthi ugeqa amagulu uveze konke mhlawumbe kuyingunyulo ngaphakathi mhlawumbe okwabangela ukuthi kugcine kufikeke la esikhona namhlanje. Esiphi isizathu mfethu ongasho ukuthi mina into eyangenza ukuthi ngenze lento ile? Yawuza my brother. Kahle isizathu esangenza ngiyenze lento. Angisho ukuthi angiqondile ukusho ukuthi lokho engakwenza kwaba right. Cha angihlosile ukusho lokho. Yeah. Kodwa ikhona into eyangenza ukuthi ngiyenze lento engizoyisho. Uma lo wayebuya hambe ayobheka ubaba wakhe lo. Imake bafo. Ina kanjani lapho ungazani ngane intombi? Zingaki intombi igcwele umhlaba wonke? Ngicela uqhubeka kakhulu. Hayi into engizoyikhuluma qhubeka uphendula ubhuti. Angithi ngiphendula yena. Uphendula ke. Uma lo bafo kodwa ngiqolisa nje unqamulo ulimi nokungena emadeveni. Ngibuka indlela eniphendulana ngayo. Ayinginikezi lento ethi lo muntu lo vele oke wamzwisa ubuhlungu ngaphambilini. Khona lenkani engathi unayo mawukhuluma naye. Kodwa ke angisho ukuthi mhlambe eziphatha ngendlela efunwa yimina. Uyazazi izizathu ezikwenzisa lokho ukuthi eziphi kodwa ke sokungaqhubeka ukukhuluma ethi okay. Kodwa into ekumele uyiqonde iyodwa ukuthi lo muntu esikhuluma naye la indlela omazi ngayo ngaphambilini nendlela ayiyona manje ayifani. Futhi into ebangela ukuthi ingefani uwena oyisizathu sako lokho and kumele ukwazi ukuthi ubhekane naye eseyile version ayiyona manje ngoba ushintsho uwena. So ngicabanga ukuthi kumele ukuthi ubhekane naye khona enje ngesizathu sokuthi uwena wamenza ukuthi abe nje.
Manje mfethu into engifisa ukuyikhuluma nawe la ukuthi uzame mfethu ukusivezela nje mhlambe khona naye izolapheka ngaphakathi enhlizweni ukuthi mhlambe step father wami ngangikade ngimone ngokuthi that's why wathatha lesinqumo asithatha uyabona esiphi isizathu mfethu ngoba yabona into ebhlungu njengokubona ingane ekhala kanje kusekunesikhathi lento eyenzeka ukuthi kade neminyaka ewu8 or 9 lapho kodwa namanje sebhlungu more special uyakubona manje yini le kuyiyona mfethu ongathi ngangikwenza lokho ngoba ngenziswa 1 no 2 ngisithathe wesifundisi my brother ngiyakuzwa uAyanda bengemthathisa okwengane yami Kwengane yakho ongekuyenze lento oyenza kimi ukuthi ongithathisa okwengane yakho wangeke ungizwisa ubuhlungu ongizisa kona uba ongithathisa okwengane yakho akekho ubaba okahlukumeza ingane yakhe ngokucansi akekho kodwa wena uzothi la wena ongithathisa okwengane yakho hayi ngasho kunyayi lokho kusho njengamanje kodwa engizama ukuveza njengamanje izama ukuletha uxolo ngiyaxolisa hayi amba ufana uxolo lakho awulukho uxolo ozulitholela kimi ethanda ukuthi benzima abafu kakhulu ethanda ukuba nzima kakhulu ayisowisho bekungangena abantu bakwezinye inhlaka ngoba wona iyafuneka ukuthi igcine ilungisekile kodwa ngoba uphathusi nawo ngiyacabanga ukuthi kukhona okunye kumele bakhona abantu abadingakalayo la nami indaba enkulu kangaka yikho ayingangami uyabona kodwa yona at least ngiyafisa sisiphuma la isizathu abesazi ngicela uqhubeke ngoba into engiyifisayo mina ukuthi sithole isizathu baba ngicela uyeke ukuthi wamthathisa kwengane yami into eyenza ukuthi ngenze lokho kwabayile ngifuna lokho bengisathi ngiyaqhubeka awusuke ngikhululima ngizazama nokuxolisa still kodwa ngiya-understanda lekwenzakala ngakhona nami bengayenza lento kuwe angiqalela ngithi uma Ayanda ngimthanda futhi ngisamthanda futhi ongekuyenze lento oyenza kimi ukuthi uma wawumthanda yini wawuhlukumeza yena noma wawuhlukumeza mina ongekuyenze lento ukuthi uma wawumthanda wangeke uzungizisa ubuhlungu bomngaka ukuba uma wawumthanda mana sisi bafo sizolokhoza soqhubeka ukuthi angazi noma mhlambe njengamanje njoba sikhuluma nje nawe njoba sikhuluma ukukhuluma nawe ngiyakubona lokhu uyangenelela ngikusoli ngakho njalo lokho yini sekhanda lakho njengamanje ukuthi akafe ngathi akafa kahle bafo lento ifana nokubulala umuntu ephila yabona umuntu athi ephila kube ukuthi umphefumulo usahlangene nenyama kodwa emphefumulweni ufile yabona ifisa benazo ngempilo yakhe ziyashintsha zinika izinto ezishintshayo zinika izinto ezishintshile uyabona so ngicela bafo mina uhlale ngqo esizathwini kuyisona sorry mafethu njengoba bengisasho nje ngithi my brother into eyenzeka la bhuti wami ngelinye ilanga ngathi ngifika ngiphuma ngasemsebenzini khathele ngifika uAyanda endlini mangena nje Ayanda wawedwa uphuma wakho angitshela ukuthi uma wami lekhe hamba ekseni akamazi ukuthi uye kuphi awuseqaleni ukuthi uma wakho mayihamba wona ungamazi angasho futhi ukuthi uyephi adayi namangazi baba hayi ngiqhubeka ngihambe ngiye ekamareni ngiyiphumulela kuthi kusenjalo hayi ngiphinde ngiphuma kana ngiphinde ngimbuze uAyanda Ayanda yazi konke ngiqakayo uma wakho mayihamba uyasho namhlanje kwenziwa yini futhi aphinda ngasho Ayanda phela nje baba ngishilo nje ukuthi angazi hey emva kwalokho ngelinye ilanga ngiphuma emsebenzini
aqhamuka Ayanda ngihlangabeze njengenhlala yenza angijabulele esangijabulele angixoxela ukuthi kade kufika ubaba mophi manje ubaba wakho ngempela ubaba wakhe wangempela lo amzalayo original ufike la kule ndawo enhlala kuyona indawo kaba indawo yami kwami okay umuzi wami ngawakha alright so njengonkosikazi wami umngami engimthandayo ngase ngicela zohlala no Ayanda ngiyakuzwa nje ubiza igama lakamngami ake mhlawumbe ngichaze kabanzi umuntu omngami umuntu engishadile naye noma umuntu omkhokhele something kanti enkulumweni yethu benibantu bebekhiphetile manje mawuthi umngakho noma mhlawumbe benikhohlisana kanjalo manihleli ndawonye naye ukuthi umngami benibizana kanjalo ukukhatha nje leso story sikhuluma njengamanje njengoba ngithi umngami bese ngumuntu obesezovela ekhaya kubo bengakaveli okay bekuyintombi yakho bafa kahle bekusayintombi alright siqhubeke bekumteketisa nje mangithi umngami okay futhi ngisho ukuthi bekukwenza nelima nje singaqhubeka kodwa kunankinga bafa alright so ngelinye ilanga uthe egeza umaka Ayanda ngisekamereni ngivele ngiqonde efonini yakhe ngivule uma ngivula ngiyayazi ipassword yakhe akangifihlelanga uma ngivula ngivula iconversation yakhe nobaba kaAyanda iyoqala nje yona phezulu nje qanqanqa okusho ukuthi no labantu laba bayaxhumana abakaze bayeka abakaze bahlukane oko mina ngihlangana noma kaAyanda abakaze nje ngoxobo ngase ngifikele ukuthi engqondweni yami okusho ukuthi labantu abakaze lento abakaze kahle bahlukana bayathandana laba okay la kwenziwa mina isilima banakho ngiyasebenza fast forward kufanele ngibondle ngiphinde ngondle ingane yabo kufanele ngondle ingane yabo bonga vuyithatha njengengane yakho uma uthandana noma wayo noma nje bosuke wenzela uma wayo vele uAyanda bengimthatha njengengane yami nalokho futhi bengikwenza ngoba ngenzela uma wakhe ngoba ngimthanda ngiyakuzwa uyankantaza bhuti kodwa mina ngifuna ukwazi isizathu lesi saze senza ukuthi ungihlukumeze ngalendlela hayi lo nkantaza engane ukuthi ngingenaphi kubona mina awucacise uchaze manje ngilo ngidonsa ungisholisa le nale ngifuna ukwazi le mina eyaze yenza ukuthi uzungihlukumeze ngalendlela ngifuna ukwazi leso sizathu hayi yonke lento engichazela yona la mina engingafuni ukuyizwa okay emva kwalokho ngase ngibona ukuthi no engazi ukuthi lento seyingaphezulu kwamandla ami ngase ngivele ngithi awuthi ngenza ucwaningo ngenza research ngalento ukuze ngisibambe ngiphinde ngisibonele mina mathupha uqobo ngahamba ngaya emphakathini kubantu engisondelene nabo nabasondelene nabo uthi khona into engizama ukuyibuka la uAnda kangeni yona yonke lento sikhuluma ngayo la akangeni inhlobo yazi ngiyazama ukuyilandelela ngiyazama ukuyifuna kodwa akangeni alright ke ake sithi ke mhlambe ucwaningo walenza mhlambe lagcina liveza ukuthi uma kaAnda benobaba kaAnda bahlukananga okay asithathe lapha ake sithi kushuthi vela ngisicwaningo walenza laba lapha ngazi ngiyacabangela nje but angabe ngisaya kodwa ngifuna mina bafu isizathu ekuyisona esathi nje ngiyayirepha lengane manje ngoba nasi isizathu isizathu sangenza ukuthi ngize lo sathane lo owangena ingoba ngangifuna ukuyiphindiselela kuma kaAyanda kanjani phindiselela ngandlelani bafu ongcono ngivele ngilale nayo Ayanda hayibo kathwele uzama ukuyiphinisela kumango kulala nami wohlulwa yini kuyolala nawe iphinisele ngokulala naye uzuziswe mina ubhlungu uzama ukuyiphindiselela kuyena ngami hayibo ayochaza ngenye indlela mina ngizwe lento echazayo ngeke uchaze ngenye indlela uzama ukuyiphindiselela ngami uzwisa yena ubhlungu kodwa ubuzwisa mina ibuphi ubhlungu abuzwayo yena ibuphi ubhlungu adlula kubona
njengokuthi awuzama ukuziphindiselela kuyena yibuphi ubuhlungu abuzwayo ngoba imini umuntu owazi ubuhlungu engisakhula nabo namanje yibuphi hayibo ayo uzama ukuchaza ngenye indlela ngizwa mina lento ongichazelayo nabandla hayi baba ngicela uphendule yena ngicela uphendule yena xolisa ayamba ufaka uxolo lakho buthi hayi xolisa kumuntu wrong ngeke isenzo sami engasenza Ayanda kwavele kwavuka ubunja nobusathane kumina vele uyintsha usathane ufanele ukufa akekho umuntu ophilayo njengawe odeserve ukuphila emhlabeni uyintsha ngiyaxolisa kulento eyenzeka ngangaqondile kodwa into eyenza ukuthi ngenze kanje Ayanda ngangena usathane owani usathane bafongela inama ngazi asemngasema kodwa noma sengikwenza ngwenza ngiphindelela ngoba ngangifuna vele ukuthi uphindiselela kuma wakhe kuthini kuwena bafuma uqhubeka wenze into ebuhlungu kangaka so yenzile okokuqala okwesibili uyiphinda kanjani inhliziyo bafa inhliziyo yayiphusha ukuthi ngiyenze lento kodwa ingane yabantu mangabe seyiveza ukukhala nokuza ubuhlungu kwakuthini kuwena engangaqondile noma okokuqala wawungaqondile nawesibili sengibona ukuthi lento wawungaqondile nawesithathu wawungaqondile wonke lamahlandla into uyibona sokuqedile ukuthi iphutha wakwenza kokuqala awukubonanga nosukuyiphutha soqeda ukwenza yeah uthanda ukuba nzima kakhulu uthanda ukuba nzima ngicabanga ukuthi izofuna ezinye izinhlaka nami ngomuntu inako ukuthi ifike kabuhlungu enhlizweni sizele sinengane zamantombazane kunezingane edlulile imone ezifana nalezi uthanda ukuba sad kakhulu isimo lesi engicabanga ukuthi ukhona umuntu ongafisa ukuthi adlule kusona noma ngabanje ophilayo siyazwelana kakhulu nawe Ntombi ngizwelana kakhulu nawe mina ngibonga ukuba strong kwakho ngibonga indlela nje strong ngayo nendlela okwazi ngakhona ukubhekana nezimo njengoba ngisho ngithi yabona njengoba uzama ukuthi ulwe nokuphokophela ukufisa ukwazi ukuthi kwakuyini isizathu ngicabanga ukuthi namhlanje khona umthwalo ozosuka la uthe ukusuka yabona ngicabanga ukuthi khona ukukhanya osokubona uncane manje akusefani noma waduza la yabo manje njengoba ichaza yonke lento eyichazayo uzizwa kanjani emiphi imibuzo eminye mhlawumbe usenawo ngaphakathi enhlizweni ukuthi mhlawumbe uzibuzele wena khoma nangu phambi kwethu noma ngabe yini ofisa ukuyibuza khona konke lokho okushoyo angazi ukuthi ngizizwa kanjani njengamanje kuba wayesizathu lesasichazayo angisizwa mina angisizwa ukuthi wayeza ahlukumeze mina ethi ufuna ukuzisa uma wabo ubuhlungu ngobani kuba phela wayesebona uma ukuthi uyamchithela wayengamshiya ingane amba ufuna ezinye intombi ngoba phela izintombi ziningi la ngaphandle ukuthi azancamela ukuthi azahlukumeze mina ngimthanda uma wakho ngangimthanda namanje ngisamthanda kodwa ngoba ubonile ukuthi uyakuhlukumeza manje uhlulwe yini ukumshiya ngoba ubonile ukuthi akakudeserve wena wabona ukuthi akabuyele kubaba angikazi ngimthanda umunye umuntu ngaphandle kama wakho angikazi ngimthanda ngiyaxolisa ngesenze ngasenza kuwe ngiyaxolisa ngicela ukuthi ngixolele ngicela ukuthi ngixolele nengakusho futhi angiboni ukuthi ngimxolele kodwa ngibonga ukuthi ngibile nasisibindi sokuthi ngikhulume nayo noma ngingakasiqondi kahle isenzo sakho ukuthi wayisenzelani kimi
kodwa nje ngibonga isibindi sokuthi ngikwazile ukuze ngibhekane naye emva kweminyaka ngakwazi ukuthi ngihlangane naye ngikhulume ngehlise lo mthwalo ngisindayo mahlombe mhlambe namaphupha azokehle mhlambe nale enga enginayo izoke ithi ukwehla mhlambe nami ngizoke ngizama ukuzakhela impilo noma kuzoba nzima ibhuti wami ngike ngezwe kunye la sisukuthi ma uba nodlelwane nomuntu wesilisa kuba khona ingqinamba eziyaye zibe khona. Yebo bhuti njalo ever since nje kwenzeka lesenze senzeka mengihlangana nomuntu wesilisa ngiba naleyo fear ukuthi naye uze ngeinhloso ezithile uzoqedelela lokho bekuvele kuqaliwe ubaba lo ngangithi ubaba kimi akazile ngalendlela mina ngitshela ukuthi uze ngayo. Ulokuzana uma wakho wazizwa kanjani ngasonke lesimo? Uma ngeke ngithwazizwa kahle ngeke ngithwazisa kambi ngoba emva kwalokho wayiqhelalanisa nami manje ngangazi nokuthi imini onecala noma kwenzakalani. Awakahle manje okay usuke kuma wakho nobaba wakho stepfather wayehamba wayohlala noma mncane mawuhlala noma mncane kwawuyena ulandelela isimo sakho ngoba uyakubona ukuthi ngathi kunento ehluphayo nasi isimo siyatholakala ukuthi okay isimo sakho nasi ukuqhubeka kuya phambili kufaka amacala efaka ama social worker and staff eboshwa ukuphuma wakho uthini ngaleso sikhathi? Umaza ngayixaka nokuyixanga ukuthi abe kanye nathi noma mncane the time samba yonke le process le angazi noma ngizothi ngoba wayithunywa uyena nobaba omncane noma kwenzakalani umuntu engangime nayo ubaba njengoba namanje ngisame nayo umanje wavele waphela emehlweni ngangazi ukuthi kwenzakalani ngayo noma usola mina ngakho konke lokhu ukuthi ubaba boshe ngangabusazi kahle ukuthi kahle yena uzizwa kanjani ngayo yonke lento. Bafo ngenkathi ukejele uma kaAnda wayeza kokubona wayethi uzongibona wayethi uzongibona kuyena lecala bafo walivuma inkantolo icala nje walivuma vele noma nje icala waboshwa ngoba na mhlambe nginobufakazi obuthize kokuqoqwa noma wabaphungulela umsebenzi ukuthi ulivume vele ngoba wawulazi? Ngokushesha nje bafo kahle icala lomphiko ngaqale ngashona lena ke ngaphika bafo kubalekela ukuboshwa bona ukuthi uzophelelwa umsebenzi manje webafo mina ngifuna ukuthola la ukuthi ibhlungu vethu lento wayenza ibhlungu nje ngiqale lapho soloko usuqalile lo msebenzi asikaze size sibhekane nenkinga ethi mayifane nale la khona singazi ukuthi masiqhubeka singakuphanisha kanjani ngoba sowuphanishiwe yabo njengamanje uphanishiwe asazi masiqhubeka ukuthi singaqhubeka kanjani kodwa into engifisa ukuyazi ukuthi ngenkathi kuthethwa lecala waqale waliphika mhlambe noma walivuma ngibuziswa yini ngibuziswa ukuthi kuza kanjani ukuthi uzwise ingane yankosikazi thizeni ubhlungu bese lo nkosikazi uma ngabe wena sowuboshiwe aphindeze kwena azokubheka njengomuntu wakhe ngoba uyaveza la ukuthi uma kaAnda bekafika azokubona. So ngifuna ukuthola ukuthi ke waqale walivuma noma waliphika yini icala? Ngalivuma icala. Walivuma wakuthola uma kaAnda lokuthi ulivumile icala? Ya wakuthola. Okay. Wakuthola. Umthembiseni njengoba edela ingane yakhe ezakwena ezobona wena regardless ukuthi kulokuzekile uhlumezile ingane yakhe? Angibona ukuthi susuka kuthando noma mhlambe yona kwakuthando kuyena noma mhlambe wekade engathembi ukuthi ngempela lento ngabe uyenzile. Kahle wayengathembi ukuthi lento ngiyenzile. Mase ehlala phansi nawe engakaze mhlawumbe abuze sekubuza yena nje ibuza kuwena njengomuntu wakho ukuthi lento ngempela ngabe uyenzile noma akazange azabuka asithola isikhathi sokuthi akubuze. Wasithola isikhathi sokuthi angibuze. Ngamtshela futhi lento ngiyenzile. Kodwa khona kunjalo waqhubeka bazokubona. Waqhubeka futhi bazongibona. Ngicabanga ukuthi ngoba mayesefuna ngizoyidelisa. Ngingazi kodwa nje. Manje unisolo kwabuye ejele sokumbona. Mhlawumbe noma kaAnda angifisi ukumbona. Uyafuna sibuye simthole ku part 2.
Mhlawumbe uhlala kuphi ma? Uma ngamshiya khona eMlazi. Okay, usekhona mawuzwa ngabantu besho. Yebo basho kanjalo. Yazi enkulumweni yami we-Ayanda noBhodi khona umbuzo lebelusayile kumina ukuthi uthi ubaba wakho wekafike emzini wakhe la enanihlala khona noma wakhe naye uthi ubaba wakho ngempela wekafike khona ngendlela yokuthi wena wake wathi umncane wathi umjabulelo uyakuyena wafike wambuza ukuthi akaqagela ukuthi ubani kade khona wagcina eveza indaba ukuthi bekade khona ulokhuza nomvezelelo ukuthi bekade khona ubaba wakho ngabe lokhu uyakukhumbula nemhlanje ngoba wase uthe ukukhula kubo 6 7 8 lapho umuntu osuke asethi yebo bhuti ngiyakukhumbula wake wafika ubaba engekho lo yebo esemsebenzini. Okay mawukhuluma nobaba wakho nanihlangana efonini kama wakho mhlambe noma wawuhamba uyekuyena mhlambe niyohlangana somewhere noma wakho nobaba wakho sasijwayele ukuhamba noma sibe sihlangane khona efonini sikhuluma efonini kodwa besijwayele nje ukubonana nobaba nihambe noma wakho bekhona mama. Okay all right ngiyaunderstand kodwa khona kunjalo ngoba into engiyibonayo la khona ukwenzeka isilima komuntu wesilisa enziwa umuntu wesifazane of which engicabanga ukuthi bafu mhlawumbe kwakumele kube ukuthi wena uma ngabe kunobuhlungu obuzwa kwakumele udile nomuntu okuzwisa ubuhlungu ngaleso sikhathi awangadila naye kunalokho wazwisa ingane yakho ubuhlungu ngenkolelo yokuthi uzama ukuthi uphathe yena kabuhlungu ngoba naye kuphatha kabuhlungu angithi kahle kwakuyi revenge singayibiza kanjalo bafu. Yeah, singayibiza kanjalo ukuthi kwakusiphindiselela kahle enganeni yakhe kulokho ayengenze khona ngase ngithi ngcono imake bafu kwenze lento ayithandayo. Uyakuthola ke manje ukuthi uma walengane usahleze uhlala eMlazi nawe la uhlala khona mhlawumbe ukuthi anibonana ngazi kodwa usahlala khona eMlazi uma wengane njengoba ehlala eMlazi akahlangani nengane yakhe ingane ireshiwe uma waya akayifuni ayihlangani noma wayo elikabani ke ikusasa elilimele la ngoba wena wawufuna ukuzisa uma wayo obuhlungu angithi elikabani ikusasa elilimele la mawubuka nje hayi ikusasa lengane lilimele inhloso yakho kwakuyiyona leyo yokubulala ikusasa la angithi ngikubonanga lokho futhi ngikucabanganga ngoba izinto zokuyenza ngakhona ingqondo yami nje iyayingena usathana yini lewe lokhuzane we-Ayanda le ekuyiyona othi lento mina ngabe ngayikhuluma lena ikonakala ngokuthi ngoba ngiyabona ukuthi iyalandelela ukuze igcina sengena nama social worker yini le ekuyiyona uthi mina ngaye ukuyikhuluma lento ngoba kuukuthi okokuqala ngayiyeka ngoba ngangitshothi mhlambe ilo osathana umvuka isikhashana noma ngangacabanga kahle ngangiseyingane ngingazi ukuthi wenzani kumina wayiphindelela lento wayiphindelela ekuyiphindeleleni kwakhe wayengisabisa ethi uzongibulala so ngangisaba ukuthi ngibulawe ngoba ngangijwayele ukumbona mhlambe mexabene noma kube khona ingxabano baxabisana ngamagama kubuze ukuthi bayashayana ngangibona ukuthi isho ukuthi mina ngabalula ukuthi angibulali yebo ngeke Ayanda isikole wakwazi ukuqeda kodwa lutho bhuti bakithi ugcina kaba gcina grade yini inkinga grade 10 kwakhona ngayeka phakathi ngoba isikhathi esiningi ngangihlezi ngilwa nezingane and ngizishaye izingane kokunye ngangakwazi ukuconcentrate eclassini especially makhona umuntu wesilisa phambi kwami ngangakwazi ukufocus wakuvele kubuye yonke le yanto le yenzeka ngalesa sikhathi yona into yadala ukuthi ngizinye esikole because ngangilekhe efundweni ngifeyila ngenxa yokuthi angikwazi ukuconcentrate eclassini kubuya wonke la memories ayenzeka ngoba esikhathini esiningi manje uthola ukuthi ezikoleni khona labo sisi abalekelela mhlambe noma ubhuti abalekelela ukuthi uma ngabe ingane iphila nesimo esisize ekhaya mhlambe akwazi ukuyinyanga ngokwengqondo psychologically mhlambe khona mhlambe uhambo kwaba nalo ngaphakathi esikoleni oluthi malifane nalolo mhlambe noma mhlambe la khona otholakala khona uqoqela khona uthisha thizeni
ngezimo othe wadlula kuzona mhlambe khona usizo ke walithola mhlawumbe usengaphakathi emagcekeni esikole? Yebo likhona usizo ngingalithola noma ngangakwazi ukuthi ngiphumele obala nalo udaba lolu engidlule kulona kodwa usizo nje bake bazama othisha ukuthi bahlangane nami baxoxe because babebona ukuthi vele hayi ngoba ngiyingane esidomo ukuthi khona ubuhlungu engidlule kukona engihlumeze kona so bazama ukungisiza ngalendlela abasiza ngayo bahluleka ke indlela bahluleka. Ngosuku uthola ukuthi ugwetshiwe ugwetshiwe iminyaka ewu10 ubhodi wazizwa kanjani? Ngazizwa ngijabulile ngoba ngangitshela ukuthi ngeke ngize ngiphinde ngimbone Hlobo uyofela khona ejele angitshothe futhi kwalokho uyogwetsha uDilika ejele. Nako soyathola futhi sekuthiwa sephumile wazizwa kanjani? Waqala phansi kwavuka yonke inhlungu engidlule kuyona. Ngabuyela nje kulesine ebengikusona. Kodwa mhlawumbe yabona enye into yayithi mayenzeka indlela obuzizwa ngayo ngasafani. Mhlawumbe njengamanje ngoba siyayikhuluma lento uyazithola izizathu ukuthi kwakade kuyini and futhi still khona uzwe izizathu uyathola ukuthi wena wawungenacala. Mhlawumbe njengamanje kodwa ngoba sowubhekene naye nangu uyakhuluma phambi kwakho uzizwa kanjani? Kona noma kunzima ukwamkela isimo kodwa njengamanje ngoba sengibhekane naye saxoxa ukuxoxisana lokho noma singezwananga kahle. Kona ngizizwa nje khona ngathi umtholo wehlile ngiyahila somehow khona nje mhlawumbe kuzokuthi nasempilweni kuwekuthi uqhubeka kancane noma kungeke kube lula ukuthi ngiqhubeke nempilo. Kodwa ngelokhuzane nje phakathi nelokhuzane nesonto umuntu obhizingani nje? Ngiyabamba nje amatohonyana ayiphelelayo nje nawo. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi iwe Ayanda kumele sithole lokhuzane khona ilokhuzane psychologist nama social workers esinokusebenzisana nawo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe uyalidinga unyango lomphefumulo nje nendlela ozizwa ngawo uchazela omunye umuntu mhlawumbe ozoba neutral ongakaze athathe side into esimoni sakho ozobuka isimo sakho mhlawumbe akulekelele ngaso ukuthi makusuka la kiwa ngalapha yabona. Mhlawumbe mawukuthi khona nendlela nasi siyiwaye mina mhlawumbe singayenza ukuthi mhlawumbe uthole into ezitoho mhlawumbe ezothi ukuqhubeka ngoba noma mhlawumbe kumele uphinde esikoleni something sizobona senza njani le into esizoyenza ezokwenza ukuthi kodwa ikusasa lithanda ukuthi lingafani njengoba belizoba ngakhona njengamanje. Siyazolana kakhulu nawe bhuti siyaqonda ukuthi lento uyihlalele ejele uyiboshelwe and kunzima sikwazi ukuphanisha kodwa ngiyacabanga ukuthi njengomuntu obonakala uzisola ngingazi kodwa ubonakala umuntu ofundile isifundo esithize ngamaphutha akhe awenzile ubonakala umuntu ofisayo ukuthi adlule naye kulesimo uyabona. Angazi kodwa ngicabanga ukuthi uqolo lwakhe alanele ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kumele kube khona indlela esiyenzayo soke sibuza abantu abangaphezulu kwethu abantu abanolwazi ezintweni ekanje ukuthi mhlawumbe yini engalekelela yini mhlawumbe engasiza thina siyisho ke etholakala ku YouTube bakhona abantu abanolwazi lapha ku YouTube kuma comments sikhona ulwazi esolithola definitely nathi sokwenza research ukuthi sithole ukuthi mhlawumbe ningagcina nidlule kanjani kulesimo ngoba isimo esimlimazile kakhulu dadewethu uyabona isimo esimlimazile nje kakhulu engicabanga ukuthi nawe kuyingane yakho angeke uzuzwe ujabule kunento ethe iyenzeke ethi mayifane nale omunye umuntu ozala lengane bengakubulala ngisho ukubulala ngoba ebona indlela ingane yakhe esafarisha ngakhona ingane yakhe esafarisha ngakhona isafarishiswa ukuthi wena uyizwisile ubuhlungu obufana nalopho uyabona. So ngoba sokuphumile ejele khona la ngaphandle siyafisa mfethu ukuthi ungabalekelani nathi kusukela manje ngoba kunophathi osezayo siyamdinga uma ka Ayanda bekhona siyamdinga uma mncane ka Ayanda ukuthi abe khona siyadinga nje mfethu ukuthi abe khona baba ka Ayanda ke sikhulumeni sonke sibone ukuthi eyiphi indlela mhlawumbe singahamba ngayo eyiphi indlela mhlawumbe ungaxolisa ngayo kulengane njengoba uyibona ukuthi ayiphathekile kahle nawe futhi awuphathekile kahle ngiyakubona kuningi ongaphakathi kuwena kuningi ongaphakathi kuyona uyabona kuningi ongaphakathi kuwena kodwa kuthinta uthando lwakho noma ka Ayanda ayiyena uAyanda ungenile nje ngoba bekade phakathi nendawo eyingane wabona ukuthi mhlambe umuntu ongakwazi ukuthi uzwisela ama side obuhlungu ngaye uyena of which kwakuyinto eyirong leyo uyabona. So sibonga ukuthi uyakwazi bafu ukuthi ubone icala lakho ukwazi ukuthi uzehlise uthatha ama blames zonke wabeke kwena ungawashift
Lokho nje kukhulu kakhulu ukuthi uyakwazi ukubhekana nesimo sakho ukuthi ngenza kabuhlungu la ngicela uxolo ngiyalazi iphutha lami ngenza kabi sibonga nawe isibindi sakho futhi okay ukuthi ukwazi ukuthi khona kunje kodwa ube nalo ithemba lokuthi kahle kahle ngathi uyaphokophela umuntu wesifazane obonakala ezoba nekusasa elihle ngoba uyakwazi ukudlubulundela abathi abantu bethi beyibona ngenye indlela into wena uyibuke ngendlela yokuthi ngoba iphatha wena kabuhlungu ungasabafaka umfaka uma wakho ungamfaka uma mncane uqonda uhambo lwakho wedwa isibindo benaso siyasibonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi uma bebona le episode khona nabo into abazobona ukuthi no lengane ilimele kuyafuneka nathi ukuthi sibe nesandla kuyafuneka ukuthi nathi singenelele kulento uyabona so angazi siyabonga kakhulu ngakho njalo lo siyabonga kakhulu sinophathi omunye ozayo la khona bezoba khona bonke abantu bakini babe khona bonke abeside lakhe khona sobona ukuthi siqhubeka kanjani nalento sibone futhi mhlambe ngenzeka nabantu abafana nema psychologists nama social workers because sinawo azokwazi ukuthi alekelele ngokungenelela kulesi simo sibone ukuthi sisixazulula kanjani sezwana yeah ngenxa isikhathi mbukeli lapho ngasekhaya ngiyazi baningi abantu abathintekile baningi abantu abalimele emoyeni ngezimo ezithi mayifane njalo nazo lezi siyacela ningaphela umoya ngasonke isikhathi nje mawubukele lo hlelo ngafazela phana ku subscribe wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi uzohlezi uthole notification siyabonga kakhulu mfethu usalimele kakhulu umoya wami kuyingoba nje kuyisho ngilo ngidingeka ukuthi mangibe khona i-episode ne-episode futhi kube kuthiwa ama-episode siwenza kanye angiboni bengisazokwazi ukuqhubeka ngoba ngilimele emoyeni sekunesikhathi la khona ngicina ukubona khona umuntu ephatheke kabuhlungu ngale ndlela ka-Ayanda yena umfowethu waligwetshela icala kodwa ulimele umuntu olinyaziwe ulimele kakhulu futhi angazi ukuthi leli yanqaba liyovaleka kanjani mhlawumbe lento yisifundo mfethu ingoba mfethu abantu ngeke uzukwazi ukubatshela ngeke uzukwazi abantu ukubatshela nokuba controller nokubalusa ukuthi beyiphathe kanjani ngoba nabo bakholelwa ukuthi indlela abayiphethe ngayo nabaphila ngayo iyona ngicabanga ukuthi isifundo lesi emntwini onengane nomunye umuntu ukuthi meya komunye umuntu azakhumbula ukuthi lengane ahamba nayo akusiya lo muntu akusiya futhi akusoze kwabe yalo muntu bangathandana bakhohlisane kube njani kodwa egcineni kosuku ingane akusiya lo muntu and lo muntu angenza noma yini uma ngabe wena ningazwene naye ukuzwisa wena ubhlungu ngaphandle kokuthi azashaye wena uqoba angashaya ngisho yona ingane enzela ukuthi vele uyazi ukuthi meshaya yona wena uzoza ubhlungu automatically ngobe yakho uyabona lento ikunikeza lento ethi noma ungashada nengane engesiye yakho uyohlala nayo lapha kulowo muzi izingane zalapha kulowa muzi zizofika zibona intombi kulowo ngane ngoba akusiye yakhona vele abantu bakhona vele ngeke baze bayithande futhi vele ngoba akusiye yakhona so bangenza noma yini wena mawubenza kabuhlungu bangenza noma yini ukuzwisa lengane ubhlungu ngibuka indlela ekwenzeke ngayo umfowethu utheme ngabe exabana noma walengane wabona ukuthi umuntu ekumele amsebenzise ilengane leyo kodwa manje ubhlungu ayizwise bona abulimazanga uma abulimaze yona uqobo yabona umuntu mangabe edlula kwi rape ziningi izinto asuke edlula kuzona and i rape isikhathi esiningi ivamile ukuthiwa uyumkhokha ngoba meke yenzeka iphinde yenzeke isenzekile iphinde yenzeke futhi abantu abahlukahlukene kodwa yena utholile i rape emntwini oyedwa ekade embiza ngobaba no azi ukuthi akusiyo ubaba kodwa ubaba ongempela ukhona kodwa uthola i-rape emntwini obeseduze kwakhe abehlala naye each and every day uhleze khona eduze kwakhe uyena umuntu ekumele ngabe uyamkhusela noma uyamthanda kakhudlwana kodwa uyena umuntu obona ukuthi makamzwisa ubhlungu so lo buhlungu buhamba indlela ende ngoba uyekile isikole ngenxa yalobhlungu uyekile isikole ngenxa yalobhlungu umuntu oneenga olwayo and khona lesikhathi la khona ngimbone esukuma emshange nala kade khona emshange ezibuka la khona kade esiza sazama khona uyabona ukuthi ayi khona
kuningi and lo mntwana usemncane and kuningi okungaphakathi kuyena okunqwabelene ngaphakathi afisa ukukuphalaza nokukubhodla nokukhipha le engakade ikhipha la engasehlala nayo isikhathi eside angakazaza ikhiphe noma ikhiphe le endaweni ezirong la sethola khona umnikazi uyambona ukuthi ngempela ulimele kangakanani. Ngicabanga ukuthi mhlambe kumele sizamene indlela yokuthi ingane zethu siyivikele. Kumele sizame indlela yokuthi ingane zethu siyivikele ngayo yonke indlela. Yonke indlela ongakwazi ukwenza ngayo enze ukuthi ingane yakhe ikwazi ukuthi ivikeleke, more especially ingane zamantombazane. Kodwa ke esikhathini samanje sokuqoqa kwezinto uyabona ukuthi nezabafana futhi ayiphephile. Asizameni bafethu ukuthi sikhusele nezingane zethu. Makufanele siyishiye noma bethe emakhaya amashada, it's okay asishiyeni. Ngoba akukona ukuphila lokho kahle. Bafowethu noma ngathi ufikelwa yini kodwa indaba ye rape nokuphatha kambi ingane, labantu basazokhula, labantu laba basamele ukuthi nabo bafocus kwikusasa labo, balungise izinto zabo, basazozala nabo basamele ukushada. Asingayenzi lonto leyo. Singazwe ingane ubhlungu ngalendlela. Ibhlungu kakhulu into engiyibone namhlanje. Ibhlungu kakhulu into engiyibone namhlanje, akuvumi lutho nje. Siyabonga kakhulu. No ngicela ukubonga mfethu kulungile.